Ka kenhon jaka Meghalaya Arm Wrestling Association mawa kelapun kre ban mi no naganong ba shlong ban wanra nam ya kejala Meghalaya syakarin san bahe ka fourth PAFI National Arm Wrestling and Para Arm Wrestling Championship ka banlong Ahmedabad Gujarat ka bansang nadu ka arp khnai tarik jambang arjar punriu hadu ka shitarik ujiliu arjar punriu Shua bakin mi no nakanong ba la pulong daga jingalang ai kublai ban ai mensium do ba Jun Star Kharbuli beri presiden kamawa hangat ke jingan dalang kinong ilam jakamawa bat kinong ilekai Habayo banyakrem uba Jun Star Kharbuli ulayat hu bakani kadai ke history hakba ke world championship menda usnem kalong ha India bat kamawa kalapan kre habarok ki kerdan ki bakentup ya ke junior sub junior senior master grandmaster bat para athletes Lai thu bagi ladan hando shispa sangot kirang bagi thei lekai ki bakentup san phongot kishenrang bat san sangot ki kinthei bat ki on sanran de referee bat ki officials ki badan shiphongot bana ka jilla kinmi hado shispa khat sangot baro ki ban wanra ya kanam ka burom jong jilla ba jun lai thu bagi district ki club bagi gym ba fer ki lawan lang ha jo kalama jong kamawa ba ni khmat kum ka jilla om hala ki jong ki club ne district ulong ba kamawa ka sngo scam ba kini girang bagi thei le ka kirman ra nam ya ka jilla baro ka wei Lapan pau ya ke jikmen ba menta ka genti la yo pan pha hadu shispa sangut kinong ilekai sya kategori san ka bahe baru kermen ba kini kinong ilekai kin poi sya ka world champion level bat kinla banya kon shishu sya kerdan ki ba kham chlor don kanu ka jing bakla kor komlek kor paman ya don kanu ka jing ker jumut na piang la lai buan plat ya don kanu ka jing slot dunah kanu ka bentamo dengan semua benong bang nyajiat mentai kinong elam mo oi dan bak kang dan pong magret dan bak alan dan i meiru mo leti iba la kamsan ke nyajiat kinong betin nanti bisa ndrei so bahada ya kok ngu daya ngai pat ini bak kamsan apa ketai kalau ada kata ka akor bukaburom ketai kalau ada ka disiplin ke sport persen mo yang sedang saya kata jika peningkong tim kapten de komtu lah ya di asuki iba alan bat di ya ba em ba alan bat di kong magret indrai entah alan ni lah pen small bat ba in island no iba visual de kata-kata gini suku jumut yang sini bat yang melak ya ben bon ya ben kok ngu entah di benda-benda pat tunjuk mo maximum number na po Meghalaya bukan number sebagai nak ben ya discover tu kan ni ke ngiri ben proof pada ke performance jeng mo jangan ngek scam bana grandmaster di bini atlet ya kawal ngek scam na master na senior na junior sub junior especially able baro di bini youth baro di bini nang ba kan sawa kata katurai dong ka Meghalaya team ni mo Kani kadai ka ye shimta jagi ka kanhor Meghalaya season negative namata kani ka upcoming national level kabalong hapo Gujarat ke kadai lu ka history jong ka Indian hapo India ngano ya ka ba ka world championship lu au new sem kalong hapo India di kumta ni sngo burom bat sngo ngu bat yo play kai kendrat ke bola play lak ti ni akan ni kenti ke bentang yo ben ha ya baro ki kategori kata na do ki junior do ki sub junior do ki youth do ki senior master grandmaster do ki tak especially di habaro ki kategori ke komta ka jingi shimenta jingi ru ka ki numbers of athletes kin board ke tangki nong shimenta kin dan chispa saungun ki official ki referee mo kin dan spaungun ke komta in total kin melek chispa ka saungun ke nakaliang jong ka kunhu ni di bukti shoblai ta kenrat ya ka ba kin wan ra nam wan ra prong ya ka ba kin la ban ai ka ba tam pat ngek scam ka world championship tim bun ki atlet po jela ba ye juni ka jela Meghalaya ki
ngi bakilai pengkrea dengan skam so trong cái chính chop so cái khang là thay nhựa bên mặt hay là cái quạt bên mặt cái chính small skam te cái bên kong hi cái đây bị cái chính pengkrea nomor ba Masko Ben Burom iki district beper Masko Ben Burom iki club beper yang kabakilai Shimkia kita kinong yalam kinong bitinenti ki coach kila ya Shim yalah kacang kabentah kerukom kaba ai lut bet sim ai lut bet teknik kat badan pat ngai bagi kena mentah namar kan ka susai ka rule jong kan ka social media ngai ba ka ketik iki pat ngai ba di Shimkia kaben kong kata kaba arpan ba mentala ala Islam nila pun bagi platform nadu ki grassroots adu ki suong no ki college week suong no ki dong kebangi jiyo ben pick up IWR ni jiyo ben organize nak lem jo kamawa don ru ki district bapunya don ru ki sports club ki bapunya apa bahas dah ka kentiu ka MNCM kapan suku ya kajing kapan suku ya kajing la kajing kapan suku ya kajing bomla te kan ni hinga suku kadai kadak jong kajing kermen kani kadai ngasuku kadak jong kajing penkre bat ngam martin ba yo kambun hakani chips nembru yo ya kata ka top team nak kalian di para nak kalian di master mentaro nga kermen namar ngila yo banya pak kambun ngin yo hi kata ke kapasutnat kapaman lo usnem ngin jiyo ban pak lut ya ka world championship namar ba kadai kaba problem ni kaba kadai ka jinglut jingsap de setulet tang kat tu kat ni ki badon ki nong nikmat balak penyerap don ki sport person ki taki well wishers ki balak penyerap don ru pat ki balak na yeng mo Dendre hakan ni tim ta sisin ba syajit inga nget skamba ngin la namar ka rong po India bat ngin pesang ban kampen ter hakarukom yele kai ngin pesang ban penti kena ba kin yo rung syaka world level berkunjung ru bakin wanra le kot tong desa kawai pada ni kermen bakani ka jing wanra nam wanra purom jungi lemba kani ka national level ka ban salong po Gujarat ka bangi kermen scam ba kan ketik pat namar ba ka am singi kan pat day ka Olympic game hentai news number 1 kan salong ka national game namar ba hadu mentang ni suku ba ya ka am singi kimpot include mo hentai nak kaliang jong ka bor bahalor hi ai min si mingi nimla bandan tingi kermen ba ka performance ni mo ka result ka bangin sala ban wanra mentah kan pen skempat ya ka jing pen krek ka jongi namta kani ka upcoming national game nabar ngasuku bakani kan de ka rentan ka ba crowdam namta kan ka jela ka jongi namar kat kum ka sports policy ngi wat ki ba job si okam ti wat ki we de ki benefits ti katahi ka pen ang nuot ini ba ngi kwa be da kumnu ru ba kan rung kajing lek kai amseng apo ka national game lada kam day na po ka Olympic game bakam simla donru de yo dal kano no kala nanti ka bangi suku kita ki ongki traditional games mo yo lesi kan dala bendung tang na kata ka aspek tu di ngakermen ba kibor bahalor tin ya pekmi ini patkan ni ngasui pat ngabuti sukai ta kan rak bo nyalam ni di mangin yo ya kata kala wei bapulai